ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Суҳробшо Давлатзода, Сора Холиқназарова ва сурдотарҷумон Қурбонали Сатторов. Салом. имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо масъулини як қатор сохторҳои давлатӣ ва роҳбарони лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика машварати корӣ доир намуданд. тафсилоти бештар дар шарҳи ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 25 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо масъулини як қатор сохторҳои давлатӣ ва роҳбарони лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика машварати корӣ доир намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки ҳадафи кори машварат баррасии татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика, хусусан лоиҳаҳо оид ба кам намудани талафоти нерӯи барқ ва бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт мебошад. ҳамзамон бо ин сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки масъалаи таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бо нерӯи барқ аз афзалиятҳои аввалиндараҷаи давлат ва ҳукумат маҳсуб ёфта, дар ин самт ҳукумати кишвар тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуда истодааст. зикр гардид, ки таи солҳои соҳиби истиқлолии ҳукумати кишвар барои зиёд кардани иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ, мустаҳкам сохтани инфрасохтори низоми энергетикӣ, сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқ 36 лоиҳаи сармоягузории давлатиро ба маблағи 89 миллиард сомонӣ амалӣ намуд. аз ҷумла дар самти пас намудани талафоти нерӯи барқ 3 лоиҳа ба маблағи умумӣ 1.1 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, татбиқи боз 3 лоиҳаи дигар ба маблағи 2.9 миллиард сомонӣ идома дорад. соли 2024 дар соҳаи энергетика боз 11 созишномаи нав барои татбиқи 7 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 9.6 миллиард сомонӣ ба имзо расид, ки барои ноилшавӣ ба ҳадафҳои стратегии рушди иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд, ки дар натиҷаи амалисозии иқдомҳои ҳукумати кишвар доир ба рушди соҳаи энергетика зиёда аз 2000 мегаватт иқтидорҳои нав ба кор андохта, ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ аз 17 миллиард киловатт-соати соли 1991 ба 22.4 миллиард киловатт-соат дар соли 2024 афзоиш дода шуд. роҳбари давлат таъкид намуданд, ки ҳоло дар кишвар татбиқи 20 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар самти энергетика ба маблағи умумии 1 миллиарду 653 миллион доллар идома дорад, ки 36% маблағи умумии лоиҳаҳои сармоягузории давлатиро ташкил медиҳад. яъне қисми асосии маблағҳои ҷалбшаванда маҳз ба соҳаи энергетика равона карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои ҳарчи зудтар бартараф кардани мушкилоту масъалаҳои ҳалталаби соҳаи энергетика, хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии кишвар ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. дар ин робита президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқро ҳамчун амри муҳиму ногузир вазифагузорӣ намуданд. ба андешаи роҳбари давлат масъалаи талафоти нерӯи барқ ва истифодаи ғайриқонунии он дар кишвар ташвишовар боқӣ мемонад. бинобар ин таъкид гардид, ки барои ҷорӣ намудани назорати ба ҳисобгириву истифодаи дурусти нерӯи барқ, агентии назорати энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд ва дар қонунгузории кишвар барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардид. дар машварати корӣ раванди татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика, вусъатбахшии ҷараёни васъи ҳисобкунакҳои барқии муосир ва амалисозии тадбирҳои дигари пешбинишуда дар самти пас кардани талафоти нерӯи барқ баррасӣ шуд. аз рӯи ин масъалаҳо муовини сарвазири кишвар Усмоналӣ Усмонзода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ Султон Раҳимзода, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик Маҳмадумар Асозода, директори муассисаи давлатии маркази идораи лоиҳаҳои бахши электроэнергетика Нусратулло Асрорзода, директори гурӯҳи татбиқи лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯ Фарҳод Шукрзода ва директор оид ба лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва муносибатҳои байналмилалии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ Бежан Азонов
گزارش دادند. برابر دولت دایر به تطبیق عملی نشاندادهای نوی قانونگذاری کشور اوید به مقرر نمودن جوابگری جنایتی برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن، پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله و وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده گزارش دادند. از جمله اطلاع داده شد که برای معین نمودن و به جوابگری جنایتی کشیدن ویران کنندگان ترتیبات نوی مقرر گردیده سنجش‌های دخلدار وسیع برآ مانده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از روی مسئله‌های بررسی شده خلاصه‌گیری نموده در نزد مسئولین وظیفه‌های مشخص گذاشتند. از جمله پرزیدنت کشور سپارش دادند که برای کم کردن تلفات نیروی برق و استفاده ثمرانک آن همچون مسئله محوری تأمین کننده رشد اجتماعی و اقتصادی کشور همه‌جانبه چاره‌جویی کرده شود. اینچنین با مقصد برطرف نمودن کمبودی‌های موجوده و تقویت روند تطبیق ثمرانک لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی به وزارت و اداره‌های مربوطه و راهبران لایحه‌ها بار دیگر تاکید نمودند که نظارت روند تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را خصوصاً در سمت کم کردن تلفات نیروی برق درست به راه مانده برای سر وقت و با صفت برگزار نمودن آزمون‌های خرید و اجرای قراردادهای بسته شده تدبیرهای ضروری اندیشند. سرور دولت به مسئولین ساحه دستور دادند که با استفاده از امکانات و واسطه‌های موجوده از جمله توسط واسطه‌های اخبار عامه با جلب اهل ضیا و فعالان جامعه ماهیت مقررات قانونگذاری نو را وابسته به وزنی جوابگری جنایتی برای غیر قانونی استفاده نمودن نیروی برق به طور وسیع به هر یک عائله کشور مشخص فهمانند. طور تاکید گردید همه باید خوب دانند که من بعد برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری پرزور کرده شده است. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. در فراورد مشورت کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بار دیگر راهبران و مسئولین وزارت و اداره‌ها و مرکز و گروه‌های تطبیق لایحه‌ها را وظیفه‌دار کردند که فعالیت خود را کاملا بهتر نموده برای حل سریع مشکلات و مسئله‌های موجوده ساحه منتظم چاره‌جویی نمایند. سروازیری توجیکستان قاهир расулзода дар шаҳри Москва бо раиси ҳукумати Федератсияи Русия Михаил Мишустин вохӯрӣ намуд. дар мулоқот вазъ ва дурнамои ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла энергетика, саноат, нақлиёт, маориф ва фарҳанг мавриди баррасӣ қарор гирифт. قاهир расулзода мулоқоту музокиротро идомаи сиёсати созандаи сарони давлатҳо барои ба сатҳи нави рушд баровардани шарикии стратегӣ ва ҳампаймоии Тоҷикистону Русия шуморид. таваҷҷӯҳи зиёд ба густариши робитаҳо байни минтақаҳои ду кишвар, афзоиши ҳаҷми савдои мутақобила ва бунёди корхонаҳои муштараки саноатӣ зоҳир гардид. гуфтугӯи судманд ҳамчунин атрофи дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи дуҷониб сурат гирифт. имрӯз корвони навбатии мошинҳои пурбор бо кӯмакҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мардуми аз заминларза зарардидаи ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод сафар баргардид. ёдрас мешавем ки рӯзи 13 апрел дар натиҷаи заминларза ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд, дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод хисорот ба қайд гирифта шуд. бо дар назардошти саривақт бартараф намудани паёмадҳои ин офати табиӣ, расонидани кӯмак ба мардум ва бартараф кардани мушкилиҳои пешомада дар асоси супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комиссияи ҳукуматӣ ташкил шуда дар доираи тадбирҳои олии башардӯстона, татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат ва саҳмгузорӣ дар ҳалли мушкилоту оқибатҳои офати табиӣ тадбирҳои муассир андешида мешаванд. расонидани кӯмакҳо ба мардуми аз заминларза зараридаи ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт идома дорад ва имрӯз аллакай кӯмакҳои пешвои миллат бо корбони мошинҳои пурбор ба солаи зарурии сохтмонӣ барои дастрасии мардум ва бунёди хонаҳои вайронгаштаи истиқоматӣ аз шаҳри Душанбе сафарбар гардид.
راهنمایی و سفربرسازی گروه‌های کمک‌رسان در دایره تدبیرهای عالی بشردوستانه پیشوای ملت، تطبیق سیاست اجتماعی و سهمگذاری در حل مشکلات عملی می‌گردد. اینک با هماهنگی بهره رفع مشکلات و مهیاسازی امکانات ضروری، رساندن کمک‌ها پای در هم عملی می‌شوند. تا این دم بهره برطرف‌سازی عاقبت‌های آفات طبیعی در منطقه از زمین لرزه ضرر دیده، محصولات ضروری بود و باش و خوراک دسترس گردیده، بهره رفع مشکلات چراهای تخیرناپذیر عملی شدند. همکنون قدمی نوبتی کاروان دومی ماشین‌های پربار عبارت از مسائل ساختمان و دیگر لوازمات صبح امروز از شهر دوشنبه به سمت ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفربر شدند. باید گفت که از لحظه‌های اول رخ دادن زمین لرزه با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کمیسیای حکومتی تأسیس یافته در محل حادثه با آموزش و برطرف‌سازی عاقبت‌های زمین جنبی پرداختند. در این زمینه به مردم ضرر دیده کمک فوری رسانده شد. تا حال آموزش خسارات جریان داشته، رساندن کمک‌ها مرحله به مرحله عملی کرده می‌شوند. از جمله در نوبت اول در اساس دستور و هدایت‌های خاص محصولات خوراک و اشیاء ضروری بود و باش موقتی تامین شد. کاروان ماشین‌های پربار کمک‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عبارت از محصولات ساختمانی سیمنت، چوب و تخته و دیگر لوازمات و اشیاء ساختمانی میباشد. حالا طبق سپارش سرور دولت محترم امامعلی رحمان بهره هرچه زودتر برطرف نمودن پیامدهای زمین لرزه قبلا رخ داده تدبیرهای مؤثر اندیشیده میشوند. باید گفت که امروز و آینده مردم شرفمند کشور همیشه در مد نظر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده بهره آسوده‌حالی و رشد و انکشاف مردم کشور تدبیرهای ثمره‌بخش راه اندازی می‌گردند. مهیاسازی امکانات و بهداشت شرایط روزگار خصوصا تأمین نشانده‌های نیکوحالی مردم در محور سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در این زمینه رساندن کمک‌ها به مردم از آفات طبیعی ضرر دیده وسعت می‌یابند و در مهلت‌های معین در زمینه دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عاقبت‌های آفات طبیعی رفع خواهد شد. سفربرسازی گروه‌های کمک‌رسان و دسترس نمودن کمک‌ها به مردم از آفت‌ها ضرر دیده نشانه سیاست بشردوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان و در روزهای مشکل کنار مردم نیازمند بودن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد. дастхатҳои қалъаи муғ ба рӯйхати ҳофизаи ҷаҳонии созмони ЮНЕСКО шомил гардид. ин ёдгории гаронбаҳои таърихӣ ки соли 1932 ба оғози ҳафриёт дар ин макон оғоз бахшид, дар қатори 74 чунин дастхату ҳуҷҷатҳои нодирии ҷаҳон ба ин рӯйхат дохил карда шуд. мавриди зикр аст ки бо ташаббусу талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар самти шинохти фарҳангу тамаддуни миллати кӯҳанбунёди тоҷик тадбирҳои зиёде мавриди амал қарор дода шуд. боз як ёдгории таърихии тоҷикон ба рӯйхати ҳофизаи ҷаҳонии созмони ЮНЕСКО дохил гардид. солҳои соҳибистиқлолии тоҷикистон бо ташаббусу талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти шинохти фарҳангу тамаддуни миллати кӯҳанбунёд тадбирҳои зиёде мавриди амал қарор гирифтанд. шомил шудани чандин ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва табиии тоҷикистон ба рӯйхати ёдгориҳои ин созмони бонуфузи ҷаҳонӣ баёнгари он аст ки тоҷикистон тавонист дар ин муддат барои шиносоии таъриху тамаддуни қадима ба ҷаҳониён иқдомҳои муассиреро амалӣ созад. инак дастхатҳои қалъаи муғ ки бо шарофати бозёфти он соли 1932 ба таҳқиқи саҳифаҳои таърихи водии зарафшон, охирин шоҳи панҷакенти даврони истилои араб, деваштич, кашфиёт ва омӯзиши минбаъдаи ёдгориҳои асримиёнагии барвақтии водӣ, шаҳрдорию хоҷагидорӣ, расму русуми оиладорӣ, савдои дохилӣ, вазъи сиёсию иҷтимоӣ, барқарор намудани таърихи сиёсии Осиёи марказии он давра ибтидо гузошта шуд. дар қатори 74 чунин дастхату ҳуҷҷатҳои нодири ҷаҳон ба рӯйхати ҳофизаи ҷаҳонии созмони ЮНЕСКО дохил гардиданд. тавре шарқшиноси рус яке аз муҳаққиқони матнҳои суғдӣ Олга Смирнова навиштааст, бори аввал номи панҷакен дар дастхатҳои суғдии аз кӯҳи муғ ёфтшуда ки мутааллиқи чоряки аввали асри 8 ҳастанд сабт шудааст. он ибтидои кашф ва таҳқиқи шаҳри панҷакенти қадим гардид. дастхатҳои қалъаи муғ бо пешниҳоди пажӯҳишгоҳи таҳқиқи Осиёи марказӣ ва маркази ҷаҳонии мероси хаттӣ ки аз ниҳодҳои созмони ЮНЕСКО ҳастанд ба ин рӯйхат дохил карда шуданд. хабари ворид намудани ин ёдгориҳои таърихӣ ба рӯйхати мазкур санаи 17 апрели соли 2025 дар сомонаи ЮНЕСКО
نشر شده بود. یادآور می‌شویم که قلعه کوه مغ یا قلعه مغ در بلندی که بین ساکنان محلی با نام کوه مغ شناخته شده است در ساحل‌های چپی دریای زرافشان و دریاچه کوم در بلندی 1411 متر از سطح بحر جایگیر است. طرح بنای قلعه راست‌کنجه بوده، آن از 5 حجره و یک دهلیز عبارت است که در عموم 18.5 و 19.5 متر اندازه دارد. قلعه همچون قلعه ابرگرد نیز در یک منبع عربی ثبت شده است که همچون آخرین پناهگاه دیوشتیچ، حاکم پنجکند و شاه سوخت دانسته می شود. قلعه نچندان کلان با 4 حجره رواقپوش دراز و دهلیز پیوست کننده این حجره ها بنیاد یافته احتمال از 2 آشیانه عبارت بود و به آشیانه های بالایی طریق زینه‌پایه ها می برآمدند. دیوارهای بیرونی آن از 1 متر تا 2 متر قفسی دارند. بهار سال 1932 ساکنین دهه خیرآباد ناحیه عینی جورعلی محمد علی در خرابه‌های قلعه کوه مغ دستخطی را می‌یابد. بعداً این دستخط اول به شهر دوشنبه و سپس به شهر سنت پتربورگ فرستاده می‌شود. پس از معین گردیدن که این دستخط به خط سوختی نوشته شده است، ماه می سال 1933 و بعداً ماه نوامبر همان سال هیئت تحقیقگران برای آموزش به قلعه می‌آیند و سال 1946 نیز گروهی باستانشناسان به یادگاری آمده آن را دوباره اندازه‌گیری می‌نمایند. در نتیجه حفریات سال 1933 از قلعه کوه مغ 75 دستخط سوختی پیدا گردیده است که حالا در فیلیال انستیتوت شهرشناسی اکادمی علم‌های روسیه در سنت پتربورگ نگه داشته می شود. در شکل مکمل سال 2008 از جانب عالم مشهور زبان سوختی ولادیمیر لیوشیتس بازنشر شدند. غیر از بایگانی اینچنین زیاده از 400 مواد مدنیت مادی و چند سکه پیدا گردیدند که حالا در آثارخانه ارمیتاژ سنت پتربورگ حفظ شدند. مندرجه حجت‌ها را اصلاً متن‌های حقوقی، خواجگیداری، معاشرت، مراجعت و مکاتبه‌های دیپلماتی تشکیل می‌دهند. قلعه کوه مغ از مهمترین رویدادهای آخر عصر 7 و ابتدای عصر 8 هجوم اجنبیان به سرزمین سوخت، شهرداری و خواجگیداری، رسم و رسوم عائله‌داری، سودای داخلی، وضع سیاسی و اجتماعی و غیره شهادت می‌دهد. роҳбарият ва кормандони прокуратураи ҳарбии гарнизони душанбе дар як қатор қисмҳои ҳарбӣ бо афсарону сарбозон мулоқот доир сохтанд. дар ин вохӯриҳо ки бо ширкати намояндагони прокуратураи ҳарбии гарнизони душанбе ва маркази исломии тоҷикистон сурат гирифт, масъалаҳои муҳими вобаста ба хизмати аскарӣ ва будубоши сарбозон матраҳ шуд. тафсилоти бештар дар шарҳи хабарнигорони мо. дар доираи нақшаи чорабиниҳои прокуратураи ҳарбии гарнизони душанбе дар қисми низомии ҳарбии 12019 вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон бо аскарону сарбозон мулоқот доир шуд. дар ин вохӯрӣ роҳбарият ва кормандони прокуратураи ҳарбии гарнизони душанбе ва маркази исломии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар мулоқот масоили марбут ба пешгирии ҳолатҳои ҷинояткорӣ ва боз ҳам устувортар гардонидани муносибати хуби байни ҳамдигарии сарбозон, хизмати содиқона ба ватан дар доираи талаботи оинномаҳои ҳарбӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. зикр шуд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар як ҷавонмарди бо нангу номус ва ватандӯст шараф ва мояи ифтихор аст. зеро ҳимояи ватан, манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлоли давлатӣ ва тақвияти иқтидори мудофиавӣ вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванд маҳсуб мешавад. хизмати ҳарбӣ на танҳо қарзи фарзандӣ, балки мактаби мардонагӣ ва ватандӯстӣ барои ҳар ҷавонмарди ба ору номус мебошад. прокуратураи ҳарбии гарнизони душанбе бо мақсади таҳкими низоми хизматӣ ва ҳарбӣ, пешгирии ҷиноят ва дигар қонунваракиро, пешгирии шомилшавии ҷавонон ва хизматчиёни ҳарбӣ ба ҳузбу ҳаракатҳои илтиҷоӣ бо ҷалби мутахассисони Кумитаи дин, ҷашну маросими ҷумҳурии Тоҷикистон ва маркази исломшуносӣ дар қисмҳои ҳарбӣ пайваста суҳбат вохӯриҳо доир менамояд. имрӯз чунин суҳбат бо ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбии зертобии вазорати мудофиа ва қушуни сарҳадӣ гузаронида шуд. дар як вақт ҳолати таъминоти хизматчиёни ҳарбӣ бо озуқа ва амволи шайъӣ мавриди санҷиш қарор дода шуд. дар идомаи ин мулоқотҳо намояндагони прокуратураи ҳарбии гарнизони душанбе бо шароити хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ шинос шуда барои бартараф намудани камбудию мушкилоти ҷой дошта масъулинро вазифадор карданд. бояд гуфт ки дар шароити имрӯза бо талошҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат барои сарбозон шароити мусоиди хизматӣ ва маишӣ фароҳам оварда шудааст. вохӯрии дигари роҳбарият ва кормандони прокуратураи ҳарбии гарнизони душанбе ва маркази исломии тоҷикистон бо афсарону сарбозони қисми ҳарбии 01-19 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон доир шуд. дар ин ҷо низ масъулин бо ҳумёни ватан суҳбати озод оростанд.
ضمن ملاقات گفته شد که خدمت در صف قواهای مسلح قرض شهروندی به حساب می رود. به تأکید ناطقان وضعیت مرکب جهانی امروز از هر فرد بیداردل و جوانان با ننگ و ناموس تقاضا می نماید که در سمت حمایت استقلال دولتی و مرز و بوم از هر وقت دیده مسئولیت بیشتر احساس نمایند. همزمان تأکید شد که حکومت مملکت برای باز هم رشد دادن و فراهم نمودن شرایط سازگار برای سربازان و افسران شجاع وطن پیوسته تدبیرهای مقصدناک می اندیشد. با نظر داشت تامین شرایط مساوی در جزء تامهای قواهای مسلح مملکت سال تا سال صف اختیاریان جوان به خدمت حربی می افزاید. در قسم حربی 01 19 قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز تمام شرایط برای خدمت حربی فراهم بوده. همچنین عسکران و سربازان امکان دارند که به مشغولیت‌های گوناگون معرفتی و ورزشی فرا گرفته شوند. در قسم حربی 6593 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان نیز چنین یک ملاقات با خدمتیان حربی برگزار شد. مسئولین ضمن برآمد خویش به حاضرین دایر به اهمیت و ماهیت خدمت به وطن مادر و حفظ یکپارچگی میهن، ارزش‌های ملی و صلح و آرامی مملکت سخن گفته ابراز داشتند که قواهای مسلح مملکت تکیه‌گاهی با اعتماد امنیت و آرامی بوده به مکتب کمالات جسمانی و وطندوستی نسل جوان تبدیل یافته است. شرایط‌ها در اینجا خیلی خوب است. اون کمبودی نیست، اون شکایتی نداریم. البته هر یک مرد، هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان قرض شهروندیش رو باید ادا کرده و خدمت مادر وطن بیاید. تحلیل ها نشان می‌دهند که سالهای اخیر آبروی و نفوذ قواهای مسلح در بین اهالی به خصوص جوانان افزون گشته. آنها مثل سالهای پیشین برای به خدمت حربی رفتن به کمیسی‌های دعوتی حاضر می‌شوند. علاوه بر این در دوران استقلال دولتی امروز در تمام قسم و واحدهای نظامی قواهای مسلح شرایط خدمتی و معیشی و تعلیمی پورا مهیا گردیده شهروندان امکان دارند در فضای صلح و ثبات کامل و در وطن عزیز خود خدمت پرشرف سربازی را ادا نمایند. корҳои мунфаршкунии роҳи мошингарди чимтепа шарора ҳисор оғоз гардид. тибқи иттилои ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода, ин ташаббус бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо корхонаҳои саноатии шаҳр амалӣ карда мешавад. масоҳати ин роҳи алтернативӣ зиёда аз 8 километрро дар бар мегирад. бунёду аз навсозии роҳҳои аҳамияти маҳалливу байналмилалӣ дошта ҳамеша дар мадди назари роҳбарияти олии кишвар қарор дошта аз мақомотҳои дахлдор тақозо менамояд то сари вақт барои бехатарии гашту гузории нақлиёт таҷдиду тармим карда шаванд. дар ин раванд бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо корхонаҳои саноатии шаҳр чандез роҳҳои мошингард ки фарсуда гашта таъмирот талаб мекунанд корҳои тармиму аз навсозӣ ба роҳ монда шудааст. роҳи марказии чимтепа шарора Ҳисор ки тавассути он нақлиёти зиёд аз ҷумла боркаш вориди шаҳри Душанбе мегардад бо иштироки роҳбарият ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ба мунфаршкунии роҳ оғоз бахшиданд. чизе ки мо шоҳид ҳастем бо ташаббуси ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва соҳибкорони шаҳри Ҳисор зиёда аз 8 километр роҳи чимтепа шарора ва чораҳаи Ҳисор ки мегӯем қалъаи Ҳисор аз нав бунёд мегардад ва ҳамчунин ҳама ин кору дастурҳо бо ташаббуси созандаи ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки шабу рӯз моро таъкид бар он мекунад ки барои ободии ватан диёр саъю талош кунем ва ҳар як ваҷаби диёрамонро ватанамонро бояд ки аз ин зеботару хубтару ободтар намоем. иқдоми мазкур бо дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ки аз ҷониби мардуми кишвар дастгириву ҳамраҳии густурда ёфтааст роҳандозӣ шудааст ва бо сатҳу сифати баланд амалӣ хоҳад шуд. имрӯзҳо мушоҳида мегардад ки дар тамоми гӯшаву канори шаҳри Ҳисор корҳои созандагӣ вусъати тоза мегирад. дар ин баробар аҳолӣ низ ҷиҳати амалишавии чунин марому мақсади нек ва заҳмати дастаҷамона камари ҳиммат баста имрӯзҳо кӯшиш намуда истоданд ки маҳалли зисти хешро ободу зебо намоянд.
مساعد آمدن هوای چند روز آخر جریان پخته رسیدن حاصل زراعت‌های بروقتی را صورت بخشید. از جمله در کооپراتیو استحصالی کشاورزان نوگیلمی شهر اسفره جمع‌آوری ربز شروع شد. طبق اطلاع همکاران ما، خواجگیداران این کооپراتیو امسال در میدان 30 گکتار این نوع زراعت کشت کردند و تلاش دارند که هرچه زودتر زمین را از حاصل خالی کرده برای کشت دوباره زراعت آماده نمایند. اهل زحمت خواجگی کشاورزان نوگیلمی شهر اسفره جهت سهمگیری در تامین استقلالیت آذوقه‌واری کشور در سمت استفاده ثمرناک آب و زمین، رشد ساحه باغ و تاک‌پروری و افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی فعالیت پرثمر دارند. دهقانان خواجگی قبلا در میدان بیش از 30 گکتار زمین تخمی از فدراسیون روسیه وارد کرده شده ربز را کشت کرده بودند که امروزها علاقه در این نوع سرغذای خوراک چاروا آغاز شده است. بنا به اطلاع متخصصان خواجگی چنین وضع کار برای از یک زمین رویانیدن نکم از 30 حاصل در یک موسم شرایط مساعد فراهم می‌آورد. ما امسال در میدان زیاده از 30 گکتار کشتی زراعت‌های مابینی یعنی خوراک سبز گذراندیم که حاضر در روی آن با صورت رفته ایستاده است و در وقتی که با چاروا مرحله با ویتامین احتیاج زیاد دارد بسیار اساس خوب میشد برای بلند برداشتن محصولناکی چاروا، بهتر کردن سلامتی چاروا و زیاد کردن محصولات شیری. ما امروزها در خواجگی در روی خوراک سبز را براه مانده از هر یک گکتار زیاده از 200-250 سنری حاصل سبز رویانده ایستادیم و بیواسطه به چاروا تقسیم کرده داده شده. از این ما محصولناکی چاروا را زیاد کرده ایستادیم. ربز در فصل بهار در وقت نارسایی ویتامین ها به چاروا یکی از غذاهای بی‌حد فایده‌ناک محسوب می شود. کشاورزان امید دارند که از هر گکتار زیاده از 250 سنتنری حاصل جمع آوری نمایند. чемпионати осиёи ғарбӣ байни кӯдакон ва наврасон оид ба шоҳмот дар пойтахти тоҷикистон идома дорад. дар рӯзи панҷуми ин чорабинии муҳими варзишӣ низ рақобатҳои нақшавӣ сомон дода шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. باید گفت که در زمان معاصر با طرز حیاتی سالم و ورزش مخصوصا به نمود شاهمات جلب نمودن قشرهای گوناگون جامعه اهمیت مهم داشته. این نمود ورزش به رشد ذهنی نورسان مساعدت می‌نماید. برای بسیاری از اشتراکچیان چمپیونات آسیای غربی بین کودکان و نورسان اوید به شاهمات نه تنها امکان نشان دادن مهارت خود بلکه یک قدم به سوی رسیدن به موفقیت‌های سطحی جهانی است و از جانب دیگر وسیله خوب بازگشایی در این موفقیت به سوی آینده درخشان. شهداد تیموری هستم از ایران در مسابقات غرب آسیا. امروز روز پنجم مسابقاته که داره برگزار میشه و مسابقات در سطح خیلی بالایی از همه کشورهایی که میتونستن در مسابقات شرکت کنن مدعیان خیلی قدرتمندی اومدن و سطح مسابقات بالاست و مسابقات هم به بهترین شکل داره برگزار میشه. تشکیل و راه‌اندازی چمپیونات مذکور اگر از یک طرف برای رشد و تقویت همکاری‌های سطح جهانی در رشته ورزش زمینه گذارد، از جانب دیگر برای دریافت و رشد استعدادهای نو در رشته ورزش ذهنی مساعدت فعال می‌کند. چمپیونات آسیای غربی اوید به شاهمات نیز از هدف‌های نوبتی در راه عمومی‌گردانی ورزش و رشد آن در کشور است. یکی از برتریت‌های این نوع ورزش ذهنی در ضمیر کودکان و نورسان آداب و اخلاق و خصلت‌های حمیده انسانی از قبیل انسان دوستی، دوربینی، نکوکاری، واقعه‌نگاری، تنظیم حیات هر روزه، مستقلانه فکر کردن و مسئولیت شناسی را بیدار می‌نماید. ҳайати мактаби бачагонаи рақси меҳронаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баъд аз иштирок дар фестивали байналмилалии кӯдакона ки дар шаҳри анқараи ҷумҳурии туркия баргузор гардид ба ватан баргашт.
ҳунармандони наврасро дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе намояндагони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва соити ахбори умма ва волидайни кӯдакон дар фазои тантанавии истиқбол гирифтанд. ҳайати мактаби бачагонаи рақсии меҳрунаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар фестивали байналмилалии кӯдакона ки дар шаҳри Анқараи ҷумҳурии Туркия баргузор шуд, дар қатори 40 давлати ҷаҳон иштирок варзиданд. 23 апрел ҳайати мактаби бачагонаи рақсии меҳруна ҳунарнамоӣ намуданд. фестивали мазкур аз 18 апрел оғоз ёфта то 25 апрели соли 2025 идома кард. ҷашнвораи байналмилалии мазкур аз соли 1979 инҷониб бо ташаббуси созмони радио ва телевизиони Туркия ташкил ва баргузор карда мешавад. дар доираи ин фестивал ҳайати мактаби бачагонаи рақсии меҳрунаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳамсолони худ аз бисёр кишварҳо вохӯрда тараннуми сулҳу дӯстиро якҷоя анҷом доданд ва ба чорабини ҳусни тоза зам намуданд. ман биби Оиша, мо бо ансамблемон ки ном дорад Меҳрона ба шаҳри Анқара рафтем. дар фестивали байналмилалии кӯдакона иштирок кардем. иштирокамон хело аҷоиб буд ва мо дар он ҷо аз байни 40 давлат бо як шаҳре шинос шудем, бо як давлати шинос шудем ки Сербия ном дошт. мо ба мисли хоҳару апау хоҳар будем, дугона шудем. дар баробари дигар аъзоёни гурӯҳамон хушбахтам ки дар фестивали байналмилалӣ дар шаҳри Анқараи Туркия иштирок намудам. дар ин фестивал кӯдакон аз Қазоқистон, Туркменистон, Узбекистон, Озарбойҷон, Эфиопия, Ироқ, Сирбистон ва дигар шаҳрҳо иштирок намуданд. мо бо иштирокчиёни дигар давлатҳо дӯстӣ пайдо кардем. ифтихор аз он дорем ки таҳти шиёри Тоҷикистон ба пеш ҳамавақт парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон бошем. бистунӯҳумин ҳамоиши анъанавии байналмилалии илми амалӣ ҳайати профессорон, омӯзгорон ва намояндагони як қатор сохторҳои гуногунро дар Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон ба ҳам овард. ҳамоиши навбатӣ ба солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ва рӯзи илми тоҷик бахшида шуда буд. дар кори ҳамоиш намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, сафорати федератсияи Россия дар Тоҷикистон, Россотрудничество, муассисаҳои таҳсилоти олии Тоҷикистону Қазоқистону Россия ширкат намуда, доир ба мавзӯъҳои мавриди назар маъруза намуданд. тавре иброз гардид, воқеан ҳам солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намудани солҳои 2025-2030 дар ҳошияи раванди рақамикунонии ҷаҳонӣ тадбири муҳим ба ҳисоб рафта, барои дар 5 соли оянда дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани рақамикунонӣ дар мамлакатро
тақозо менамояд. аз ин лиҳоз ҷавононро зарур аст ки барои рушду равнақи соҳа дар мамлакат талош намуда рақамикунониро дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, нақлиёт, саноат ва дигар бахшҳои ҳаётан муҳим дар сатҳи лозимӣ татбиқ намоянд. Провозглашение года развития цифровой экономики и инноваций является весьма своевременным актом. Прежде всего это связано с тем, что, как известно, одной из приоритетных стратегических задач развития Республики Таджикистан был объявлен переход на развитие индустриальной инновационной экономики. И в этой связи, именно в целях реализации данной стратегии, данный текущий год был объявлен годом развития цифровой экономики и инноваций. иштирокчиёни ҳамоиш зикр намуданд ки гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ барои беҳтарсозии вазъи иқтисодии давлат қадами муҳим аст. таъкид гардид ки донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия дар самти самаранокии илмӣ яке аз муассисаҳои пешбари илмӣ на фақат дар сатҳи ҷумҳурӣ, балки дар сатҳи байналмилалӣ буда дастовардҳо ва ихтирооту навгониҳои донишмандону эҷодкорони ин даргоҳ муаррифгари илми тоҷик дар хориҷ аз кишвар гаштаанд. кори 29-мин ҳамоиши анъанавии байналмилалии илмии амалӣ дар донишгоҳи славянӣ дар 15 бахши мавзӯӣ идома ёфт. имрӯз дар муассисаи давлатии таълимии литсеи президентӣ барои хонандагони болаёқати Тоҷикистон даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ аз фанҳои табиӣ, риёзӣ ва ҷамъияти гуманитарӣ барои синфҳои 5-6 оғоз гардид. гузориш дар ин хусус. дар расми ифтитоҳи олимпиада роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ карданд. зикр шуд ки имрӯзҳо илму маориф ва зарурати тақвияти ин соҳа аз ҷумла тавассути таҳкими ҳаракати олимпӣ мавриди таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. маҳз шароити имконияти муосир тақозо мекунад ки хонандагон донишманду босавод ба камол расанд ва дар олимпиадаҳои берун аз кишвар иштирок карда донишу малака ва маҳорати ихтироъкорӣ ва навоварии хешро муаррифӣ намоянд. من در المپیاد از فن متمتیک اشتراک کردم. در مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه شاه منصور آمادگی می‌دیدم. من در دوره مکتبی سزاوار جای سوم گشتم و در دوره ناحیوی شهرین سزاوار جای سوم گشتم و در این آزمون جمهوری است امیدوارم که سزاوار جای نمایان خواهم گشت. من در دوره ولایتی آزمون فنی مکتب بچگان بالایقت سزاوار جای دوم گشتم. میخوام در دوره جمهوری غالبیت خویش را به دست آورم. таъкид гардид ки олимпиадаҳои фанӣ барои рушди тавоноиҳои зеҳнӣ, табодули дониш ва таҷриба, таҳкими дӯстӣ миёни хонандагони кишвар замина гузошта, нардбон барои сатҳи қуллаҳои нави илмӣ мебошад. иштироки хонандагон дар сабқатҳои зеҳнӣ баёнгари таваҷҷӯҳи онҳо ба омӯзиши илм буда, барои табодули дониш ва тарғиби илму фан заминаи мусоидро фароҳам меорад. سال دوم است که در المپیاد از فنی زبان انگلیسی اشتراک میکنم. سال گذشته از دورهای مکتبی و شهری جای یکم و دوره منطقوی جای دوم را سزاوار گشتم و در جمهوریوی باشد سزاواری جای گردیدن نتوانستم و این سال باشد از همه ای دورها جای یکم را اشغال کردم و امیدوارم که در این دور هم سزاواری جای نمایان میگردم. یادآور باید شد که المپیادهای فنی برای نورسان میانی صنف‌های 5-6 از 10 فنی تعلیمی گذرانیده شده بهترین‌ها صاحب جای‌های افتخاری می‌گردند. المپیادهای فنی فرصت خوب برای نشان دادن سطح دانش و میدان برای سنجش دانش از خودکنی خوانندگان کشور بوده برای تقویت و تکمیل ملکه‌های علمی فضای مساعد را فراهم می‌آورد. даври шаҳриву ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар мамлакат идома дорад. дар минтақаи Кӯлоб ин озмун аз ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ оғоз гардид. дар назди ҳакамон 32 нафар ғолиби марҳилаи ибтидоии озмун иштирок намуда ҳунару маҳорати худро нишон доданд. камила фақирова бо маҳорати баланди навозандагӣ ва сарояндагиаш дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ хотири ҳозиронро болидатар гардонид. ин духтараки санъатдӯст ба торҳои дутор маҳин чанг зада бо овози ширадораш суруди ватанро моҳирона иҷро намуд. ман дар баробари
کسب دکتری داشتنم باز به صنعت شوقی به اندازه دارم و امسال در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در نامیناسیای سرایندگی ژانر انعنوی اشتراک کردم. میخواهم به دور جمهوریوی را خط یافته و سزاوار جای نمایان گردم. مهراب سفرزاده نیز اشتراکچی دوری ناحیوی آزمون می باشد. او در قطار 32 نفر داوطلبان دیگر در این آزمون شرکت ورزیده به دور نوبتی را خط گرفت. حکمون به طرز سرودخوانی و درک موسیقی مهراب بهای بلند دادند. در آزمون دور ناحیوی تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کرده در نامیناسیای سرایندگی ژانر انعنوی سرود تاجیکستان را پیشنهاد نمودم. کوشش میکنم که به دورهای آینده آمادگی بیشتر بینم. با آزمون مذکور نامیناسیای صنعت تصویری و دیزاین ایلوه گردیده است و اشتراکچیان در این نامیناسیا سال به سال زیاد شده ایستادند. در ناحیه میرسعید علی حمدانی در نامیناسیاهای مذکور 17 نفر داوطلبان کارهای خود را پیشنهاد کردند. امروز دو شاگرد من در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در نامیناسیای صنعت تصویری اشتراک نموده ایستادند. در این آزمون بهترین رسم‌ها را پیشنهاد نمودند. ما باور دارم که در جمهوری سزاوار جایهای نمایان می‌گردند. مورد ذکر است که همساله در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من از ناحیه حمدانی شماره زیادی ساکنان شرکت می‌ورزند و پیوسته صاحب جایهای نمایان می‌گردند. 2 سال قبل خسرو حبیبزاده صاحب شاه جایزه آزمون گردیده بود و عین زمان راهبری فیلارمونیای خلقی به نام آدینه هاشم را به عهده داشته شاگردان را به آزمون آماده می‌نماید. ساکنان ناحیه میرسعید علی حمدانی همساله در آزمون‌های جمهوریوی اشتراک فعالانه می‌نمایند و عین حال آزمون تاجیکستان و وطن عزیز من برگزار گردیده ایستاده است که در آن ساکنان ناحیه میرسعید علی حمدانی 32 نفر از ساکنان ناحیه میرسعید علی حمدانی انتخاب گردیدند و اشتراک ورزیده ایستادند. باوری داریم که ساکنان ناحیه ما در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک خوب و فعالانه نشان می‌دهند و تا دور جمهوریوی رفته جایهای نمایان را اشغال می‌نمایند. دوری ناحیوی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در ناحیه میرسعید علی حمدانی جنبست گردید و حکمان اکثریت اشتراکچیان را به دوری نوبتی را خط دادند و آنها توصیه داده شد که بعضی کمبودی و نارسایی‌ها را تا دوری نوبتی اصلاح نمایند. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلов از ناحیه حمدانی برای برنامه نوید. در ناحیه واسع دوری ولایتی آزمون جمهوریوی ملکه کسبی دایر گردید. در نتیجه بهاگذاری حکمان بهترین ها به دور جمهوریوی را خط گرفتند. مقصد از برگزاری آزمون مذکور بلند برداشتن ذوق خوانندگان به زینه تحصیلات کسبی و آماده نمودن کادرهای کارگری ارزیابی شد. خواجه نظریف در همین خصوص شرح بیشتر دارد. این محصولات محصول مهنت دستی هنرآموزان لیسه کسبی تکنیکی ناحیه واسع بوده بخشیده به دور ولایتی آزمون جمهوریوی ملکه کسبی اینجا گرد آورده شدند. در این آزمون از لیسه های کسبی تکنیکی شهر و ناحیه های منطقه کلوب از روی 15 نامگوی هنر داوطلبان اشتراک نموده دانش و ملکه خود را سنجیدند. سنجش‌ها در 2 زینه نظریوی و عملی گذرانیده شدند. با سوال‌های در تست آورده شده اشتراکچیان از روی دانش تعلیمی نظریوی که از خود نمودند جواب گردانیدند. سنجش‌ها در خونه‌های با واسطه‌های عیانی مجهز گردانیده شده گذرانیده شده رفت آن را نمایندگان حکمان آزمون نظارت کردند. مقصد اساسی آزمون جمهوریوی ملکه کسبی این پیش از همه شوق و ذوق خوانندگان به زینه تحصیلاتی کسبی اختراعات و کشفیات و مدل سودمند و به این وسیله آماده کردن کادرهای کارگری و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان و به این وسیله با جای کار تامین نمودن ختم کنندگان زینه تحصیلاتی ابتدایی کسبی به حساب می رود. قسمت دومی شرط آزمون که تاریخ عملی بر راه مانده شد برای داوطلبان شرایط و امکانات‌های مساعد تکنیکی فراهم آورده شدند. از روی مشاهده عیان بود که هنرآموزان نازکی‌های کسبی پیش نمودهشان را خوب از خود نموده این تجهیزات‌ها را با رعایت قاعده‌های بی‌غداری در سطح خوب اداره کرده می‌توانند. بنابر سبب زیاد بودن شماره داوطلبان آزمون ملکه کسبی در این مؤسسه تعلیمی هنرآموزی طول 2 روز ادامه یافت. بهترین ها را بعد جنبستی آزمون کمیسیای آزمون معین نمود. آنها به دور جمهوریوی را خط گرفتند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از منطقه کولوب برای برنامه اطلاعاتی نوید.
дар шаҳри Хуҷанд даври шаҳрӣ озмуни омӯзгори сол 2025 баргузор гардид. Гуфта шуд ки баланд бардоштани салоҳиятнокӣ, сайқал додани маҳорати касбӣ ва паҳн намудани таҷрибаи пешқадами омӯзгорон яке аз ҳадафҳои ин озмун ба шумор меравад. ҷузъиёти бештар дар ин хусус. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 шаҳри Хуҷанд даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори соли Тоҷикистон 2025 баргузор шуд. дар озмун 5 нафар довталабон аз муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд, Зарина Икромова, омӯзгори литсеи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, Фарангиз Қаҳҳорова, омӯзгори мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31, Мутриба Раҳмонова, омӯзгори мактаби рақами 2, Зӯҳрохон Арифова, омӯзгори муассисаи давлатии мактаб барои хонандагони болаёқати шаҳри Хуҷанд ва Нодира Шодиева, омӯзгори мактаби Тоҷикистону Русия ба номи Чехов бо ҳам рақобат намуданд. Довталабон маҳорати педагогӣ ва эҷодии хешро ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ намуданд. Доварон ҳамчунин аз рӯи шартҳои кор бо тахтаи электронӣ, саволу ҷавоб доир ба ихтисос ва раванди таълим, сифати баргузории соати тарбиявӣ, маҷлиси синфӣ ва ғайра ба сатҳи маҳорат ва дониши иштирокчиён баҳои воқеӣ доданд. таъкид шуд ки ҳар сол чун анъана баргузор шудани озмуни омӯзгори соли Тоҷикистон рамзи эҳтиром, гиромидошти садоқати бепоён ва нақши босазои омӯзгор дар таълиму тарбияи шоистаи насли наврас мебошад. ҳадафи асосии озмун дарёфти омӯзгорони эҷодкору навовар, баланд бардоштани дониши касбӣ, сайқал додани маҳорати касбии омӯзгороне мебошад ки дар таълиму тарбияи шогирдон ба натиҷа ва дастовардҳои назар аст. иттилоъ дода шуд ки дар даври аввали озмуни имсола аз муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд 29 нафар ширкат варзида, 14 нафар ба даври дуюм, 10 нафар ба даври сеюм ва ба даври ниҳоӣ 5 нафар рохат гирифтанд. иштирокчиён дар даври якуми озмун аз рӯи кор бо компютер, ҷавоби дуруст додан ба саволҳои санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ, дарси озмунӣ аз рӯи ихтисос, маҷлиси падару модарон, соати тарбиявӣ ва муаррифии таҷрибаи корӣ бо ҳам рақобат намуданд. ҳамин тавр аз рӯи холҳои ба даст оварда ғолиби даври шаҳрии озмун Нодира Шодиева аз мактаби Тоҷикистону Русия ба номи Чехов дониста шуда ба даври вилоятии озмун рохат гирифт. ба иштирокчиён ва ғолиби даври шаҳрии озмун диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе бо мақсади ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба муҳтавои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ ва Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон бо иштироки кормандони Вазорати корҳои дохилӣ ҳамоиш баргузор гардид. чорабинӣ бо сухани муқаддимавии роҳбарияти муассисаи таълимӣ оғоз ёфт. иброз шуд ки бузургтарин дастоварди замони استقلالیت، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی نویل شدن به زندگی با سعادت امروزه و بنیاد تاجیکستانی نوین می باشد و جهت تامین زندگی خرمانه، صادقانه، زحمت کشیده مشکلات و محرومیت های نهایت وزنین را از سر گذراندند، فداکاری و جانثاری ها نشان دادند و قهرمانی ها کردند. از این رو ما را می باید به قدر نعمت های استقلال برسیم و برای نسل آینده خود یک دولت آباد و آسوده و پیشرفته را به میراث گذاریم. در ادامه ناطقان وابسته به مسئله‌های پیشگیری عامل‌های نامطلوب افراطگرایی، تروریسم و اکستریمیسم، تقلید فرهنگ بیگانه، بلندبرداشتن حس وطن‌دوستی، شناسی و زیرکی سیاسی، با مقدسات دولت و خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، حفظ ارزش‌های فرهنگ ملی، ترغیب طرز حیاتی سالم، تشویق کتابخوانی و کتاب دوستی و همزمان جهت در عمل تطبیق نمودن قانون‌های جمهوری تاجیکستان، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک ابراز اندیشه نمودند. تذکر داده شد که جهت پیشرفت دولت و آبادی امروز و فردای تاجیکستان صاحب استقلال، نسل آینده ساز ملت را با حس بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی، وطندوستی و وطنپرستی، تعلیم و تربیت داده جهت سوادناک گشتن آنها همچون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت پیوسته کوشش می‌نماییم.